गाइज फाइनाली 12:27 रे आमे आसु गाइज देखि परतबे आपण ए भाई एटा ए भाई कुआडे साउंड ला एठी तांको बापो मा माने विष खाई आत्महत्या विष पी कि मृत्युवरण करथिले से तो तांको डेड बॉडी एठी ए भाई गाइस तो शब्द भी होची ए चुप सेथि में मु ए चुप सो ए भाई लिंक तो होउची भाई पळेबा ए रूम रो रहिबान चलो ए भाई एटा तो पूरा भयानक गोली पुड़िबो बे एटा ऊपरटा मार दो एटा तो पूरा गोली पुड़िबो पळेबा एटा पूरा ऊपरटा गोली पुड़िबो काठवा चलो आगार रास्ता साइड रे हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर गुलू ओडिया ब्लॉग्स। तो आज आम आसचु गोटे एमितिका हॉन्टेड माने प्लेस को जोटा कि भूत बंगला बोलिक कह जाए। तो सेठी तांकर दुई भाई कोड़ी लागिकी माने सेठी फांसी फुसा की नहीं मरचन गाँ लोक कि कहूना से गुड़ा ना हाँ। तो चलतु से जगटा को आम एक्चुअली माने एक्सप्लोर करूँ माने घरटा भाई माने देखा छोटिया जूम मार्केट घरटा देखी दिखाँ घरटा देखा छोट भीतर को गला सीरियली भीतर घर को माने घर भितर घर पूरा माने माइंड ब्लोइंग भाई आ गोस्ट की अच्छी कि ना गला पूरा जना पड़े। आत्महत्या भी दी भाई करथिले ता दी भाई रो दुख न देखि तांको बापा मां मध्ये विष पी देथिले भणी थिला से भणी भी निज घरे निया जाई देथिला बस। तो आ लेट करबानी आसो अरे पिला देखि जाओ ए लाइट गुडा क्या आनी चुके रे दियो तो लाइट गुडा दियो लाइट आरो आ गुडा दियो देखि तो गा ए साउंड ला रही जा साउंड लगाई तो गाइस गुडा समाधि ना हो एटा समाधि गुडा मैंने एटा पूर्व काल रे दीर्घ 100-200 वर्ष हो जीवो ना तांकर इंटेरियरटा देखि परतबे केमति चित्र बना आइछि गाइस लिभि गलाने वर्तमान सुदा किंतु बना आइछि जेमति तो भाई पूरा माने एटा जोडा एंट्री गेटटा पूरा मस्त बना आइछि। तो चलन तो भीतर को जीवा आपण मान को मु एक्सप्लोर करू जासु आ गोटे लाइट दियो यार चार्ज नहीं है तो चलो गाइस देखिबा तो पूरा एंट्री पूरा भयंकर हो गेला। ए भाई साउंड आछि गाइस ई साइड को आसला ना एटा बड़ गछडा ना ए चेयरटा टोटली नै जी सेटा हां ए चुप ए आसु गाइस पूरा साउंड आसु गाइस पूरा भयानक साउंड होगा आसु गाइस। तो गाइस आसंतु कैमरामैन फॉलो मी ए साउंड हो धीरे ए जो कठोरेटा ए भाई यार साउंड होला आराम से आसु देखिया धीरे ए सेट आम जीवा सब कथा गोटे गोटे देखाई जीवा आसु ए कठोरेटा प्रथम देखाई मीटरटा बाहर करबा लाइट तो ए लाइट रे चार्ज तो गलानी ए भाई भयानक साउंड हो गाइस ऐसे ही गुड साइड आसी रही जा मीटरटा भी दवा ये काश शब्द शुणा गला ना ए भाई हालुका ब्लिंक करथला किंतु थिला बोधे सी ऑन करू करू जळिला ये जो ब्लिंक कला ए कोठर तांकर जो सान भौणी थिला सेठी निज देहरे निया जाडी दिथिला जाडी कि से तार जीवा से साइड जीवा मृत्यु वरण करथिला ए लाइट ता देलु ए फोटो तो हम कैप्चर कर पाउनु आ उन्हें कैप्चर नहीं पर नहीं गाइस। तो ये ता चैनल एक्सप्लोर थरे कर दी छी गाइस वर्तमान हमें करिया पय आछू एक्चुअली सत्य की मिछ आसंतु लाइट नहीं रे पावर नहीं रही जा आ गोटे लाइट गोटे आनबो जाउन सेठी गाड़ी रे थियो बोधे जा तो जा लाइट गोटे धरिकी आसबु जा ए लाइटटा दे दउ जा आ से लाइटटा आनी आसबु जा गाड़ी रे अछि गाड़ी भीतर अछि ए साउंड होछि गाइस गाड़ी भीतर अछि जल्दी आनी के आइजा से आगार रास्ता साइड रे ए साउंड
ସାଉଣ୍ଡ ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିଯା ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ସେ ସେଆଡ଼େ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ଗାଇଛି ଥିଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଯାଇଛି ରହିଯା ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଣି ସାଡ଼ୁ ଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରୁଥିଲା ଭିତରଟା କେତେ ବଡ଼ ଅଛି। ସ୍ପ୍ରିଟ୍ ଏଇ ଉପରଟା ମାନେ କିଛି ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ବଟ୍ ଉପରଟା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ଠିପ୍ ଠାପ୍ କରି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ସେ ଆଣୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ଟେ ଚଲ ଏ ଭାଇ ରହିଯା ଭାଇ ଶବ୍ଦ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲାଇଟ୍ ଆଣିକି ଗଲାବେଳକୁ ଭାରି ଭଲ। ଆସ ସମାଧିଟା ନେବେ କ'ଣ ଆଗରେ ସେମାନେ ମାଟିରେ ଯୋଉଟା ବନା ହେଇଥିଲା ତ ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ନା ହଁ ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଭୟାନକ ଜାଗା এইটা হলো ক্যামেরাম্যান ফোকাস ଏଇଠି ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଏ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା এইটি তাঙ্ক বাপ মা মানে বিষ খাইকি আত্মহত্যা বিষ পিকি মৃত্যুবରଣ କରିଥିଲେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଏଇଠି ଏ ଭାଇ ତ ଶବ୍ଦ ବି ହଉଛି ଚୁପ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହେଇ ସେପଟେ ଚଲା ବାବୁଟା ଏ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଏଇ ପଛପଟ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ପଛାଡ଼େ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସି ଏଇଟା ଗାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଡ଼ ଗଛର ଚେରଟା ଜଡ଼ି ଗଛର ଏଠି ଗୋଟେ କିଛଟା ଗଲା ଜଡ଼ି ବଡ଼ ଗଛ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କିଛ ଗଲା ରୋଷେଇ ଘର ନା ପିଲାଟା ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା ଏଇଟା କିଚେନ୍ ଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ପୁରା ଗାଈ ପୁରା ଏଇ ଗଛରୁ କିଛଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଡ଼ିଲା ନା କ'ଣ ଗଛଟା ବି ହଲିଲା ଗଛଟା ବି ହଲୁଛି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଝିଅଟା ଏଇ ରୁମ୍ଟା ନା ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ଆସ ଇଆଡ଼କୁ ଆସ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିସ ରୁମ୍ଟା ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ପୂଜା ହଲ୍ ଥିଲା ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଚଉରା ଫଉରା ଅଛି ଏଇଟା ପୂଜା କରା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନା ଆମ୍ବ ଗଛଟା ପୁରା ଭୟାନକ ଗାଈ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯୋଉଟା ଇଆଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ଝରକା ଛୁଆ ନାଇଁ କି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସାଡ଼େ ଗୋଟେ ସେଠି ହଜିଗଲୁ ଯେ ଆମେ କୋଉ ସିଧା ଆସିଥିଲୁ କୋଉ ସିଧା ଏ ପିଲା ଆମେ କୋଉ ସିଧା ଆସିଥିଲେ ଚାଲ ଟିକେ ଆଗେ ଚାଲ କିସ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ରହିଯା ଚାଲ ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ପୁରା ମାନେ ତା ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନଟିରେ ହିଁ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଯାଇ ହବ ହିଁ ନାହିଁ ଏ ଭାଇ ଏଇଟା କିଟେ ରେ ମାର ଲାଇଟ୍ ତ ଏଠି ଗଲା ଏକଶୋଟା ଏ ଚେରଟା ନା ଏକଶୋଟା ହଁ ଚେରଟା ଚାଲ ଭାଇ ପୁରା କନା ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଛାତର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ ଆଉ ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁରା କୁଚକି ଭାଇ ଏଇଟା ରାଜା ଅମଳରୁ ପୁରା ହେଇଥିବ ନାଇଁ ହଁ ରାଜା ଅମଳ ପୁରା ଛେଡ଼ା କନା ଫନା ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ମାନେ ପଳେଇବା ଏଠି ରହିବାନି କ'ଣ ପାଇଁ କି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକେଶ ବାଲା ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଦଲକି ପଡ଼ିଦବ ସିଧା ଜୀବନ ପଳେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ଚୁନ୍ ଗଲା ଗାଁ ଲୋକ ବି କହନ୍ତି ଏଠି କାଳେ 1:30 ମାନେ କେତେଟା ବାଜିଲା ଫୋନ୍ଟା ଦେଦ 2:30 ଏପରି ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବି ନାଚ ଗୀତ ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲା ଲୋକ ଗାଇଜ୍ ଫାଇନାଲି 12:27ରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଜିବ ଟାଇମ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଠିକ୍
ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ এটা তো পুরো ভয়ানক গলি পড়িব বে উপরটা মারতো এটা তো পুরো গলি পড়িব পড়েবা 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 এটা পুরো উপরটা গলি পড়িব কাঠ চালো মুখে পড়িব পড়ে আসো পড়ে আসো পড়ে আসো সেই ক্যামেরাম্যান জলদি পড়ে আসো উপরটা দেখে দেবো টিকে ଏଇଠି ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଯିବାନି ଏଇଠି ଯିବା ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନଥିଲା ନା ଏଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇନାହିଁ ନା ଏଇଟାକୁ ଯିବା ଆସ ସେ ଗଳି ପାରିବ କଣ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଠି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ତାଙ୍କର ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ସେଇ ସାଇଡ଼ଟା ଟିକେ ପଛାଡ଼ ହଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12:30 ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ 1 ସାଢ଼େ 1 ବେଳେ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଚୁପ୍ এটা কোনটা ভাই এটা ভাই যে ক্যান্সেল কি মরজি ওটি ভাই আরে জিও এ ভাই ভাই পটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ତା ମରିଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ମରିଥିଲେ ଏଇଠି ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିକି ଏ ଭାଇ ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନା କ'ଣ ହଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗାଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏ ପଳେଇବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ପଳେଇବୁ ଗାଇଛି ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଉପରଟା କେମିତି ଏ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ନା ଏ ଭାଇ ପୁରା ଚୁପ୍ ଏ ଭାଇ ପଳେଇବା ଜଲ୍ଦି ଆରେ ରହିଯା ଦେଖିକି ଯିବୁ ଏ ଭାଇ ପୁରା ଭୟାନକ ସାଉଣ୍ଡ ଗାଇ ପଳେଇବା ଏ ଭାଇ ମାନେ ରାତି 12 12:30 ହେଇଗଲା ଗାଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ତ ଇୟରଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଗାଇଛି ପଳେଇବା ଏଠି ରହିବାନି ରାସ୍ତା ଏ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପଳେଇବା ଦୌଡ଼ିକି ରହିଯା ଦୌଡ଼ିକି ଏଗୁନେ ପୋଡ଼ା ଗାଇଜ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଦର୍ଦନାକ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ତ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଘୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।